Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngengoma 132 inkosi kusiphama kwebandla. Mina ngikhumbule esivinini awugengocina angivalelise mina ngikhumbule ngikhumbule esivinini awugengocina angivalelise mina ngikhumbule valelise au abaningi bayongiphelezela agengo abaningi ayongiphelezela ngengomthanda kuhle kangaka umhlaba
emthini awayevuma emthini izinkanyezi ilanga ulafika izinkanyezi ilanga kuhle kangaka ekhaya lapha siyakhona igolide kuhle kangaka ekhaya lapha siyakhona igolide awayevuma ezamisi emthini awayevuma ezamisi emthini izinkanyezi ziwile ilanga awafika izinkanyezi ziwile ilanga umhlaba wazamazama amatshe umhlaba kuhle kangaka ekhaya lapha siyakhona igolide ngaphonyozwa owayelele emthini awusenizile mina ngaphonyozwa owayelele emthini awusenizile kuhle kangaka
kuhle kangaka ekhaya lethu lapho siyakhona igolide Zamizagitwa kanye naye ethulweni awusenizwile awozani zamizagitwa kanye naye ethulweni awusenizwile kuhle kangaka lapho siyakhona igolide Asbon Amen. Amen. Le mfundiso ethi uYeshua wafela izono zethu iyaye ikhulunywe ngezindlela eziningi ngokuKristu uma sithi uYeshua wafela izono zethu sesikhumbushela lokho ngokuthi nenkathi uYeshua ehamba noma efa esiphambanweni izono zethu zaphela ngakho-ke uma sifa siya ezulwini asisenaso isono kodwa ngokuNazaretha akunjalo noma uShembe ehlabelela ethi uYeshua wasifela izono iconcept yalokho ayifani kodwa kujwayelekile ukuthi uzwe abantu amaKristu noma namaNazaretha ethi hayi noShembe wathi wasifela izono and therefore nathi maNazaretha sithi uShembe wasifela izono kodwa noma ukukhuluma kufana kodwa iconcept ayifani owesibili okufanele sikwazi ukuthi uma uShembe eqamba isihlabelelo angakho ukuthi usuke ngaso sonke isikhathi ezisho yena kodwa isihlabelelo suke sakhelwe thina so uma uShembe ethi uYeshua wangifela izono akasho yena kodwa isihlabelelo osinikeze thina ukuthi sisihlabelele kodwa noma kunjalo iconcept yokufela izono
enkolweni yokuNazaretha ayifani ne-concept yokufela izono enkolweni yobuKristu. Ngokwenkolo yobuKristu ukufela izono kuchaza ukuthi angisenasono. Kodwa ngokwenkolo yokuNazaretha ukufela izono akuchazi ukuthi awusenasono. Ngoba uma ngabe ngokuNazaretha ukufela izono kuchaza ukuthi asisenasono, ngabe asinazo zonke lezi hlabelelo ezisitshela ukuthi masifa siya esihogweni. Ngoba awukwazi ukuya esihogweni ungasenasono. Kodwa uma kuthiwa uYeshua wathwala izono zethu, ngifisa ukuthi ngikuchaze kahle lokho ngokwenkolo yokuNazaretha nangokwenkolo yakwa-Israyeli. uYeshua wavukelwa amaJuda ababengekho ngempela enkolweni yakhe noma ezimfundisweni zakhe. Basebethi bambeka icala lokuthi uthena uyindodana kaNkulunkulu. Leli cala lahamba layothethwa kwisikhulu esasiphethe ngiphothipla ubani thobani uPilate. Uma ngabe uPilate selithetha leli cala, uthi uPilate angiliboni mina icala kulo muntu, ngakho-ke ngiyazihlamba igazi lokubulawa kwalo muntu alilakubizwa esandleni sami ngoba angiliboni icala kulo. Uma ufunda uMathewu 27 verse 24 kuya 25 kuthi wathi anginacala egazini lalo muntu, ziboneleni nina. Abantu bonke basebephendula bethi igazi lakhe alibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. uPilate uthi angiliboni icala kulo muntu, wahlamba izandla wathi angiliboni icala lo muntu. Uma nimbulala lo muntu igazi lakhe ngeke libekwe kimi ngoba mina ngimthola ngenecala. Kodwa amaJuda ayesethi igazi lakhe alibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Ngamanye amazwi ngenkathi bembulala base bazi ukuthi benza icala, bazi ukuthi bazothola isiqalekiso, kodwa ububi babo kwase inzondo nobubi babo kwase kwedlule yonke into. Bathi laba bantu right, ngoba wena umthola unganacala, kodwa ke siyambulala thina. Icala lakhe igazi lecala lokumbulala alethwalwe yithi, lithwale nesizukulwane sethu, lithwalwe nangabantwana bethu. Kodwa uthema uYeshua esesesiphambanweni kuLuka 23 verse 34 kuthi wathi uJesu, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo.
lokhu ukuthi igazi lakhe alibe phezu kwethu lize libe phezu kwezingane zethu kwakusho ukuthi isiqalekiso sokubulala lo muntu ongenacala asiba phezu kwethu sibe phezu kwezingane zethu ngamanye amazwi kwase kuyisholo bona ukuthi ngokubulala uYeshua sebenesiqalekiso esivela kuNkulunkulu asebeyosithwala sithwale nazo izingane zabo kodwa uYeshua ngenkathi esesesiphambanweni uthi bathethelele inkosi ngoba abakwazi abakwenzayo ngamanye amazwi uYeshua uthi cha leli gazi abalichithayo selithwalwa yimi alisekwehlela bona alisekwehlela nabantwana babo kodwa leli gazi selithwelwe yimi ngamanye amazwi uma ngabe ingane yakho ibulele umuntu bese kufanele ukuthi ithole isigwebo sokuthi ibulawe bese uthi wena cha mina ngicela ukuthi kubulawe mina kunokuthi kubulawe ingane yami ngamanye amazwi igazi lesono sokubulala sayo selithwelwe yimi so igazi lesono sokubulawa kukaYeshua sathwalwa uye ikhona ke kuthiwa wathwala izono zethu wathwala nezono zabantwana bethu ngoba igazi lesono sokubulala yena sathwala uwe ngoba le ukubulala uYeshua kwakuyisono kwakuyisiqalekiso okwakufanele ukuthi sehlele abantwana bakwaIsrayeli sehlele nezingane zabo kodwa akaze kwenzeka lokho kodwa enkolweni yobuKristu lento eyayicacile base beyihumusha ngendlela ukuthi uma ngabe uYeshua efa esiphambanweni kwakusho ukuthi asisenazono kodwa lokhu ukuthi asisenazono kwakungayiyo imfundiso yobuHebheru kwangayiyo imfundiso kaNkulunkulu kwase kuyimfundiso yobuKristu eyayizama ukuthi iqede ukuthi kukhona isono ngokaJehova ngoba lokhu ukuthi asena sono kwahambelana nokuthi asaphili ngaphansi kwesono ekufeni kaYeshua asena sisono ekufeni kaYeshua asaphili ngaphansi kwesono asena sisono le nkulumo ukuthi asena sisono is not practical ayikho practical kodwa ngokwenkolo yobuHebheru kwakuthiwa lesi sono sokubulala uYeshua ngoba uYeshua uthena bathethelele inkosi abasakwazi abakwenzayo asiyakwehlela kubo asakwehlela futhi naseyinganeni zabo sesithethelelwe sesiphelile kuyisambulo 7 verse 1 to 3 nanga amazwi akhulunywayo emva kwalokho ngabona izingilosi ezine zime emagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi umoya emhlabeni
ngase ngibona enye ingilosi yenyuka empumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingilosi ezine ezanikwa ukubona umhlaba yathi ningawoni umhlaba size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabuzweni abo. So ngenkathi uYeshua elokhuza ebethelwe esiphambanweni kwaphuma izwi lokuthi ingilosi ezine ziyobhubhisa umhlaba. Kodwa ngenkathi uYeshua ethi bathethelele inkosi abakazi abakwenzayo kwase kuthunyelwa ingilosi ithunyelwa uNkulunkulu wonke yayinophawu lukaNkulunkulu yasithi no ningabe nisawubhubhisa umhlaba selithethiwe icala. And lento uShembe wayibhala kuyisihlabelelo 7 verse 1 to 3 njengoba nala eBhayibhelini kunjalo. Isihlabelelo 7 verse 1 to 3 uthi selithethiwe icala emhlabeni wonke khumlani ithokoze ninabantu bakhe. Ziphumile izingilosi ukona umhlaba nansi enye ingilosi iphuma empumalanga yamemeza ngezwi elikhulu ezingilosini ezine yathi ningawoni umhlaba selithethiwe icala. Izono zehlukene kane. Kukhona izono zomhlaba bese kuba khona izono zesizwe bese kuba khona izono zomndeni wakho bese kuba khona izono zakho. Njengoba sikhona nje emhlabeni wonke sithole izono zika Adam no Eva. Izono zomhlaba. Kodwa thina njengamazulu sithole izono zamakhosi akwaZulu, sithole izono zoShaka, sithole izono zodinga. Ukushamba ukubhalile lokho. Ukuthi sinjena kungenxa yezono zobabamkhulu odingana nosenza Khona. Izono lezo zesizwe sethu. Uma inkosi yona isizwe sonke siyasithwala leso sono. Bese kuba khona izono zomndeni wakho. Uma ngabe ubaba uyihlomkhulu wayemuntu waqalekiswa leso siqalekiso sehlela kuwe size sehlele ngisezulwaneni sakho. Abantu abaningi bahlushwa izono ezenziwa ngokhokho babo. Bese kuba khona izono zakho. Manje na-ke njengoba uNkulunkulu wayesifundisa labantwana bakwaIsrayeli babenza babethi mangabe beyolokhuza beyocela intethelelo becele intethelelo nangezono zabazali babo ngoba izono zabazali babo zigcina zibuyele kubo. Becele izono nezokhokho babo. Ikhona ingilosi nathi isifundisa ukuthi uma sicela ukuthi siphile kwi-coronavirus okokuqala masinikela sicele intethelelo sicelela abazali bethu sicelela intethelelo sicelela okhokho bethu bese sicelela intethelelo sicelela thina. Ngakho-ke lokhu kubulala uYeshua owayethunyelwe uNkulunkulu engumprofeti kwakuyisono. Angazi noma kwakungesomhlaba noma kwakungesesizwe sakwa-Israyeli kodwa kwakungesesizwe sakwa-Israyeli ngoba bathi laba abantwana bakwa-Israyeli lesi sono igazi lokubulala kwalomuntu alehlele kithi nakubantwana bethu. Ngakho-ke kufanele kuqondakale ukuthi thina maNazaretha
ukuthi uYeshua wasifela izono akuchazi ukuthi asenasono. Akuchazi ukuthi leso sono ukuthethelelwa kaYeshua izono ku-affecta isono sakho as individual. Kodwa ku-affecta isono sokhokho bethu ngoba amaHebheru angokhokho bethu. So kodwa manje asenaso leso sono sokubulala uYeshua ngoba uYeshua wacela kuNkulunkulu ukuthi engasibeki lesi sono. Wathi bathethelele inkosi ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngakho-ke asinaso manje na isono sokubulala uYeshua. Kodwa hayi ukuthi as an individually angisenaso isono sami. So ngoba kukhona isono somhlaba. Njengoba uAdam njena noEva bengamlalelanga uNkulunkulu, leso siqalekiso sabo sehlela kuso sonke isinto. Thina abantu bakwaZulu njengoba oShaka noDingana babebulala abantu, njengoba sihlale sibulalana nje senza zonke izinto, sithwele izono zabo. Kodwa futhi kukhona isono sabazali bakho, ube wenzeni uhlupheke, uqhamuke lokho, kanti kunesiqalekiso okwaqalekiswa usona ubaba mkhulu wakho, unesiqalekiso okwaqalekiswa khona ubaba wakho. Lesi siqalekiso sesehlele kuwe. Ukuthi isono sabazali bakho sehlele kuwe kuwumthetho. uJehova ukushilo lokho kulokhuzwa emthethweni elishumi umthetho wesithathu. Uthi labo abangangilaleli ngokwehlisela kubo isiqalekiso esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Leso senzo sabo isiqalekiso sabo ulaka lwami lokwehlela esizukulwaneni sesithathu kuze kube sesizukulwaneni sesine sabangizondayo. That is a commandment. That is in the commandment and you can't change it. That's why all the time uma ngabe ucela kuNkulunkulu ukuthi ekuthethelele, at the same time ucelela nabazali bakho, ucelele nokhokho bakho, ngoba iziqalekiso zikakhokho wakho zehlela wena. So ilo mehluko okhona phakathi kwethu thina inzalo kaIsrayeli, thina abantwana bamaHebheru kunamaKristu, ukuthi thina ukuthi uYeshua wakufela esiphambanweni siyakwemukela lokho as isizwe. Kodwa hayi ukuthi uma ngabe ngenza isono lokho sekuchaza ukuthi kukhona intethelelo engizoyithola ngoba uYeshua wafa esiphambanweni. Leyo nto leyo yenzwa ngabomu ukuthi idide ingqondo yabantu ngoba ngeke uyiphuthe into practice. Ngeke ufike ubulala umuntu lapha, ufike udlengule umuntu lapha bese uthi uzohamba uye ezulwini, ufike ungene ezulwini ngoba uYeshua wakufela izono. Leyo nto ayikwazi kuba khona. Ayidingi ukuthi uzoyicabanga ukuthi ayikwazi kuba khona. Ayikwazi kuba khona. Okwesibili, kufanele sibe nokuqonda ukuthi ingempela izono zithethelelwa nini. Izono zithethelelwa nini. Kunokukhuluma ngokuthi izono ithethelelwe ezulwini.
asikho isono esithethelelwe. Uma ufunda incwadi yamaHebrew 10 verse 26 kuya 28 umphostoli Paul uthi ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesilwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso akusekho mhlatshelwa ongenziwa ngenxa yezono kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovuthayo ozonqunqisa amaphikankani. Ngamanye amazwi njengoba seningi amaNazaretha njena seniyawazi umthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke awunakubheka ukuthi uma ufa uzofika uthethelelwe ezulwini zonke. Izono kufanele zithethelelwa la. Uma umuntu ebhajadiswa lapha ngaphambi kokuthi ubhajadiswe uyaye uvume izono zonke izono zakho. Nenkathi uvuma izono usufakwe emanzini uphuma unganasono. Ayikho indlela ukuthi ungabhajadiswa uphume nesono. Cha. Isono senza ungakabhajadiswa wasivuma asikwazi ukuthi sibuyele uphuma unganasono. Uyobusiqaleke futhi usubhajadisiwe. Uma-ke usubhajadisiwe kuNkulunkulu ku-optional ukuthi uyakuthethelela nisono ngenkathi ususicelela. Kodwa akusho ukuthi uma ngabe usukholiwe awukwazi ukucela awukwazi ukuba ucele ukuthethelelwa. Kodwa izono asithethelelwa ezulwini zithethelelwa emhlabeni. Yasho njalo indlosi yathi badlala ngani uma bethi konke uthethelelwa kwezono. Yathi abantu abangamaKristu babefika ezulwini bethi hayi ngizocela ukuthethelela izono. Uthi lapha eniyakhona kunabantu abanganesikhathi saleyo. Uyothi uyacela ukuthi lokho kuthethelela okucela ukushiye lapho kuqhamuka khona. Akukho. Imfundiso-ke yakulobu uNazaretha uyibhale phansi umprofeti kwihlelo 217. Uthi hayi inhlanhla yabo abathethelelwa izono zabo bese lapha emhlabeni phambi kwayo inceku yakhe. Hayi inhlanhla yabo abathethelelwa izono zabo ngokuba akuvuki umuntu eselele ethuneni. Nango nobaba omkhulu yona. Akho umuntu ovuka eselele ethuneni. Isifundise kakhulu ingilosi ngaleyo nto. Yathi ngiyanicelela ukuthi kungenzeki phakathi kwenu ukuthi nithi manifa umuntu engene ethuneni engavuki ngoba abantu abaningi bangena ethuneni bengavuki. Ithi ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi usufile ungavuki ethuneni. Yazi yalinganisa ingilosi yathi laphana kuyeqhamuke abafundisi beyinkonzo bese ezulwini betshengiswa umonakalo abawenzile ngokufundisa ngokushumayela kwabo. Uthi uyabona lapho uthwenzeni. Uthi bese ethi umuntu hayi ngcono ngibuyele emuva ngolungisa. Bese kuthiwa hayi buyela. Uthi ngenkathi kuthiwa buyela kuyaziwa ukuthi kade wancwancwa. Uyothi uyavuka usulele ethuneni. Uthi mase uvuka usulele ethuneni awusenze ukubuyela emuva umphefumulo. Usiyohlala-ke manje lapha usuphilile ethuneni. Ithi ingilosi uma usuvuka ethuneni uvukele esidunjini akho kukhala. Ngisho ungakhala kanjani akho umuntu osaphila la emhlabeni onendaba nawe. Abantu bayicabangela ezabo izinto.
ngisho ngakhala kanjani akukho umuntu okuzwayo ethuneni nengilosi ayikho ingilosi engeze izokusiza uyohlala lapha ethuneni usewafa size sibole isidumbu umphefumulo wakho ukhona uthi siyabona isidumbu siphele awukwazi ukuzenwaya awukwazi kwenzani ugcina uphume impethu uhleli ethuneni ngoba ngeke usafa umphefumulo usohleli nesidumbu ethuneni ithi-ke ingilosi ayikho into akukho ukushawa okubuhlungu njengokuthi ithuna likwehlungu ayikho into ebuhlungu njengokuthi wehlulwe ithuna ithi kodwa abantu abaningi bayihlulwa ithuna ngisho abangabanazareta bayihlulwa ithuna ngoba ukukholwa bantwana basekuphakameni njengoba ngeke ngasho ngesonto elidlule kuzigaba ezimbili kukhona ukuthi umuntu ekholwe la esontweni egcine yonke imithetho ezesontweni ngesikhathi ebenjani egcine ebe umfundisi efane nami enze yonke into kodwa ebenemkhuba emibi engaziwa umuntu eyaziwa uyena mhlawumbe umuntu ekholwe kodwa ebenenhliziyo embi ukholiwe lo muntu uyenze esontweni ngesikhathi uyanikela makunikelo enze yonke into kodwa unenhliziyo embi le nhliziyo embi yakhe imenzisa izinto eziningi ezimbi uyothi uyinazareta uyo yonke into ufike ethuneni yonke lemisebenzi yakho ivele ikwenza ukuthi uhlale ethuneni ungakhuli yazi yathi ingilosi ngifisa ukuthi sikwenze lokho yathi ngiyanibone niba nemshwarensi yenu kodwa aninayo umshwarensi womphefumulo wenu yathi kodwa inkinga into okufanele uyibheke umphefumulo wakhe than anything else niba nomshwarensi womphefumulo wakho ukuthi hayi mangabe imoto yami idinqika iyokhandwa umshwarensi hayi indlu yami mayishwa uyongisiza umshwarensi hayi mangifa izingane zami zongisiza zosala zingalami what about your soul ithi-ke ingilosi uma ngabe uba nomshwarensi womphefumulo wakho uthi nginikelela ukuthi uma ngifa ngiyezulwini izono zami zingabali njalo ngenyanga nginikelela ukuthi uma ngiyezulwini izono zami zingabali mhla ufa ingilosi ngoba ngenkathi unikelela ingilosi yakho iyovela ukuthatha usezulwini ngoba wenza umshwarensi ngawe nangempela noma ufike ithuna la kwehlula yofika ingilosi yakho ikuthatha ngoba ube nomshwarensi ngomphefumulo wakho ube nomshwarensi ngomphefumulo wakho kupage 217 yencwadi kaMnyandwe ethi izimfundiso zika baba ilanga bayayazi abantu ubaba ilanga wakhuluma lamazwi akukho lutho eniyobuye nikubone okuhle emhlabeni ngaphandle kwalobu buNazaretha akukho ndawo lapho eniyothola kuyo uNkulunkulu ngaphandle kwalapha ekuphakameni ungahamba wonke umhlaba uma uqonde iqiniso noNkulunkulu uyokuthola lapha ekuphakameni leli iqiniso akusilona elamaNazaretha wodwa noma ngubani ongesiye umNazaretha uma engena lapha
ekuphakameni athi Nkosi nginezono ngithethelele ngigezeke uyothola ukugezwa ngoba lapha ichibi okugezwa zonke izono nezisilo kusho babila and nami ngisho njalo ngithi ungahamba wonke umhlaba angeke kuwo wonke umhlaba okhona uhlangane nebandla lifana naleli bandla leli na ngeke alikho ibandla emhlabeni elithema ngabe sekubonakala ukuthi liyaphela liyabheda kwase kulethwa ingilosi izohlala nabantu izobafundisa ngendaba yasezulwini alikho abantu bonke emhlabeni bonke bathuthuzela nje ngendaba yasezulwini kodwa thina kulethwe ingilosi lapho ukuthi izosifundisa thina into esikhulumayo asikhulumi ukuthi iBhayibheli lithi yes siyafakaza ngeBhayibheli kodwa sinomuntu oqhamuke ezulwini zonke insuku ozosifundisa ngendaba yasezulwini. We have got a heavenly ambassador with us physically. So into esikhulumayo asikhulumi into yokuthi hayi eBhayibhelini kuthiwa no sikhuluma ukuthi njengamanje na ezulwini kunje uma ngabe ungahambi ngendlela kaNkulunkulu uzosala ethuneni angikhulumi indaba ukuthi kusho iBhayibheli ngikhuluma ngengilosi ehleli nayo apart from baba mkhulu apart from baba ilami ngikhuluma ngengilosi ehleli nayo ukuthi iyasitshela ukuthi nansi inkinga nizohlangana nayo enaliko elinye ibandla elingalokuzwa elikhuluma leyo Ari. Njaba sila pabantwana basekuphameni sisohambile. Siyahamba sezulwini. Njalo babila. Bakhona abafowethu abanye sebehambile besina. Kodwa ngiyabajabulela ngoba bahambe endaweni kaNkulunkulu. Kodwa siyahamba. Asazi ukuthi next ubani usho njalo babila. Uthi siluhele siyahamba sezulwini kodwa akakho azi ukuthi ubani ophambi komuntu njoba silapha njena siluhele siyahamba sezulwini kodwa phakathi kwethu akakwazi ukuthi ubani ophambi komunye ubani osemva komunye kodwa iqiniso likhona ukuthi siyahamba sezulwini and njoba sihamba sezulwini fanele silungiselele uhambo lwethu sazi ukuthi uhambo lwethu lwedlula ethuneni kodwa siyakwazi ukhipha 500 rand we-insurance sikhipha even 1000 rand we-insurance yemoto zethu kodwa asikwazi ukhipha 100 rand u-insurance womphefumulo wethu ngenyanga manje nakuthiwa ingilosi yathi ingilosi hayi khipani unokuzwa u200 rand after 2 months njengamanje njena zokhipha ngobani ngo-October sibe siyokhipha ngoJanuary 200 rand okumshwalensi womphefumulo wethu kodwa ngoba kukhulunywa ngomphefumulo wethu sibona lokho okusile kodwa uyakwazi ukhipha u500 rand uyakwazi ukhipha u1000 rand womshwalensi wemoto yakho kodwa awukwazi ukhipha 200 rand after 2 months or after 3 months womphefumulo wakho sure lapha ingqondo yethu idinga ukuba ibe transcendental ibe ngaphezulu kokucabanga kwala emhlabeni ube neso lesithathu
noma ungahlakanipha kanjani kodwa uma ukuhlakanipha kwakho kugcina kuyi-physical life, you are foolish. Noma ungaze uhlakaniphe kanjani, baningi abantu abahlakaniphile lapho, kodwa ukuhlakanipha kwabo kugcina kuyi-physical life, abayidlulisi beyise kwi-spiritual life. Right, physically ngihleli kahle, physically nginalokhu, but spiritually what do you have? Physically ngine-vision yokuthi uma ngithatha impesheni koba kube nje uma ngihamba emhlabeni iy'ngane zami zosala nalokhu. Kodwa wena spiritually, where are you going to? Because uma ungazi ukuthi spiritually there is another world osaya kuyo, then awuhlakaniphile. Le ndawo kuthunyelwe ingilosi yazohlala nathi physical, yazosifundisa izinto noma i-life after this life. And ingilosi i-ambassador yasezulwini ukuthi ezulwini what is expected of you? What is expected of you? Kodwa thina asikunakile lokho. Leli bandla akulona ibandla labantu. Leli bandla ibandla lomphefumulo wakho. Njengoba nilapha njena nizofunela umphefumulo yenu indawo ezulwini. Nizolalela ukuthi ezulwini kwenzeka. Ngingenze njani ukuze ngithi mangifa ngingene ezulwini, because ukufa is not something ekude nawo, ayikude. Bangaka abantu ade sinabo napha bapho onongqulu basezulwini. Baningi olokhuza umshumali ulokhuza usibiya usezulwini. Nawe kusasa uzokusezulwini. Ungabuki ukuthi ngoba unongqunga kasekho phakathi wethu then kukude kimi. Bonke bebesho njalo bethi kukude kubo. Kodwa kusekude. Lesonto zakunomnye umshumali sengumama. Nawe kungase kwenzeke lokho. uNkulunkulu uthatha lapho othanda khona. Uthi ke ubaba ilanga njengoba silapha asizile nasesontweni, kodwa sisendleleni siyahamba siyezulwini. Uthi bakhona abazela abazofuna abantwana, abanye abazobika lokhu abazobika nokugula. Kodwa wathi abantu ngempela abahlakaniphile uma beze lapha baze elokhuzeni ukuthi bezolungisa indlela yabo eya ezulwini, ngoba inkinga yendlela eya ezulwini yedlula ethuneni. And isikhathi esiningi uma sisethuneni ithuna liyasibamba. Si amanda oh gizolu la etune ningepengo se amanda.
Siyamandla akho ngizondlo la ethone ngephenko amandla akho ngizondlola bantwana basekuphakameni ubungcwele akuthole ezulwini ubungcwele usuka nabo la angeke uthi ungekho ngcwele labo usucabanga ukuthi uzothi mawususezulwini kusubangcwele cha ukuzinikela kuNkulunkulu usuka nakho la hayi ukuthi uyoza ube ngcwele uma ususezulwini ngakho ke asifunde ukuba sibe ngcwele ngoba ukuba ngcwele ikhona okuzosenza singene ezulwini ngesonto eledlule ngikhulume indaba ukuthi umthetho kaNkulunkulu wehluke igaba ezimbili kukhona isigaba sokuqala esithi ubothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke ngase ngithi kulesi sigaba kubalwa imithetho ekwenza ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu abantu basemhlabeni abanganendaba nabo kodwa oyikhethela wena ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu ngabo maze ngalinganisa ngathi uma ethi uNkulunkulu khumbula imini yeSabatha uyenze ibe ngcwele uma ungayikhumbula imini yeSabatha uma ungagcina iSabatha abantu abasemhlabeni abanendaba it's your life uma ethi uNkulunkulu uma uyiNazaretha ungagundi noma umthuthelisa uNkulunkulu kodwa abantu abasemhlabeni abanendaba nalokho it's your life uma ethi uNkulunkulu ungayidli ingulube uyayidla ingulube awuyidli ingulube abantu basemhlabeni abanendaba nalokho ungayibala izono zibe ningi izono ezenza ukuthi wena ube nobudlelwane noNkulunkulu wena ube ngcwele ngase ngikhuluma ngomthetho owesigaba sesibili lo mthetho uthi thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena uma uNkulunkulu ethi ungabulali ukungabulali kwakho ukwenza ukuba ube nobudlelwane obuhle nomakhelwana wakho nabanye abantu bonke abantu bane-interest ekutheni awubulali uma uNkulunkulu ethi ungebi bonke abantu bane-interest yokuthi ungebi ngoba bafuna ukuthi ube nobudlelwane obuhle nabo kodwa lowo mthetho wonke amabandla ayawugcina wonke izinkolo ziyawugcina nomphakathi wonke uyawugcina kodwa ubalekile ukuthi ube nawo ngoba ungaba ngcwele in the sense ukuthi uyigcina yonke imithetho kaNkulunkulu uyaligcina iSabatha uwenza yonke into uyiNazaretha kodwa uma ngabe uthi uyiNazaretha webe ngeke ungizwe
uthi uyiNazaretha ubuye utholakala usudlwengula ngekule uma uthi uyiNazaretha utholakala usuphinga ngekule so lemthetho much as umthetho wokuqala ubalekile kodwa ukuze ungene ezulwini kuba ube ngcwele kufanele yombili lemthetho lena ukwazi ukuthi uyigcine umthetho ungababikho salele emuva ngoba uShembe uthi lapho esiya khona akungeni sono khona kwala sono sini lowo muzi ayesia age ago geni o sono Bantwana siyahamba siyezulwini kodwa njengoba siyezulwini nje sodwethu angazi ukuthi phakathi kwethu bangakanani abayitshelayo ukuthi cha angifuni ukuthi ngihlale ethuneni ngoba leli bandla kusilona ibandla nje akuyona organization yasemhlabeni njengoba silapha sibuthiwe ukuthi sibe abantwana abangcwele ufike ingilosi yavela ezulwini yathunywa kuthiwa hamba uyothola abantu abangcwele abazongena ezulwini ekuqaleni abantu babengangeni ezulwini ngithela ngesonto eledlule amazulu maningi hayi ukuthi kusho mina noShembe yakusho nengilosi yakusho nezulu lomndeni likhona ngathi akusho ukuthi uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uzoya esihogweni cha uzoya ezulwini lomndeni lapho bulisebenzele zulu lokusebenza kodwa lelo zulu lelo alilihle alimnandi kakhulukazi kubantu abangamaNazaretha kakhulukazi kubantu abangamaKhona ngoba ithi ingilosi lithi inkinga ekhona ukuthi uma ngabe uthi la emhlabeni ubambe lapha uma usufile uyoya endaweni ungekho fully dedicated kuyona uma ubamba lapha uma usufile ingilosi ngeke zikubange kodwa la amanye amazulu ayokubanga kodwa uma esekubangile lamazulu uthi uyafika khona bese ufika uthethiswa amacala kuthiwa wena wawungakuphuza ingane utshwala wena wawungasifaka ingane isidwabe emzini wakho wena kwakunjani uthi ithi ngilose kunezalukazi ezinonya ngendlela eyisimangaliso ezokuhlukumeza kuze kube phakade lapha kulamazulu amanye ngoba abantwana basekuphakameni ilife yethu esiyiphila manje is very short ilife esazoyiphila ngezayo make no mistake
mhlamba abanye abantu bengakufunda nje lokho kodwa thina esihlala nengilosi sazi kahle ngoba sihleli nomuntu owumoya sihleli nomuntu ovela ezulwini sihleli nomuntu osixoxela indaba yasezulwini ngisho ngithi mina njoba esho baba ila ngithi alikho ibandla lifana naleli ngoba alikho ibandla kwesikhathi samanje lapha okungehla khona ingilosi ezulwini ifika ihlale nani ingilosi impela ihlale nani ikhulume nani ixoxe nawe ixoxe indaba yasezulwini itshela ukuthi nansi ihamba kanjena lokhu akubalekile nakho kubalekile lokhu akubalekile kusho umuntu wasezulwini owayekhona usathane exoshwe ezulwini isixoxele izinto eziningi ezinye singeke simxoxele zona zasezulwini ngakho ke kufanele ukuthi nikwazi lokho ukuthi singabantu abahamba njoba ngilapha njena ngizonimema ngimema ukuthi asahambe sezulwini ngizonimemela izulu asahambe sezulwini kodwa ngaphambi kokuthi ufike ezulwini kufanele wazi ukuthi yini okufanele ukuthi uyibheke ngithena indlela eya ezulwini ayihambi lapho kuthanda khona thina that is a problem because abantu bacabanga ukuthi indlela eya ezulwini ingalawulwa yibo indlela eya ezulwini ilayelwa uNkulunkulu hayi wena ngoba izulu indawo enhle kabi indawo ephezulu ngendlela esimangalisa njengoba kade esho nje ushembe lapha ethi ekhaya lethi igolide nesiliva alithathi lutho nengilosi yasho njalo yathi ayikho into yala emhlabeni ongase uyiqhathanise nobuhle obasezulwini ayikho uyabona uma usemhlabeni ungabona igolide ulihahele ubona isiliva ulihahele kodwa lapha siyakhona yonke le nto incane kabi kunobukhazikhazi basezulwini ayikho into ongayifanisa nasezulwini njoba wethu baba mkhulu uma ngase ngikuthathe ngikusezulwini bese ngikubuyisa bese ngibeka umese lapha ngithi ukuze ubiyele lapha bengikuse khona thatha umese uyinqume uthi baba mkhulu yes ungawuthatha umese uyinqume uma ngase kuthiwa njena uma ungazi kuyinquma uzubuye ezulwini ungawuthatha umese uyinqume ukuze ubiyele ezulwini because once waba nesithombe sasezulwini you never wish ukuthi uhlale emhlabeni you never wish ithika ingilosi lento entshela yona ubaba mkhulu uqinisile ubaba mkhulu injalo ayikho into ongase uthi mawusu usungwasezulwini noma usunesithombe sasezulwini ubuye uyifise eyala emhlabeni ayikho into yenza ukuthi sicabanga ukuthi khona izinto ezibalekile lapha emhlabeni ukuthi asinaso isithombe we don't have that spiritual eye we don't have that third eye ingqondo yethu ayikwazi ukuthi ifike lapho igcina nje kwi-physical life ayidluli iye kwi-spiritual life and therefore ingqondo yethu isitshela ukuthi impilo yethu ilena kanti akunjalo impilo yethu inkulu kabi manje uma ngithi ke asisikhetheli indlela eya ezulwini ayinakunqunywa yithi ziningi izinto abantu abakholwa bekholwe kodwa bengayi ezulwini ngoba bacabanga ukuthi impilo yasezulwini izonqunywa yibo kukhona izinto lapha abazoyithanda abacabanga ukuthi sibalekile kunalapha esiyakhona lapha ngikhuluma ngamakholo afuna ukuya ezulwini ngikhuluma ngabantu abaya kwamanye amazulu ngoba ngikwazi
kodwa ngikhuluma ngamakholwa ngikhuluma abantu abafuna ukuba ngcwele ukuthi uma uba ngcwele you dedicate yourself ekungcweleni njengoba ngisho nje sihlala nengilosi so yonke into sibuka ingilosi nento ingilosi eyenyanyayo ngiyayibuka ukuthi lento lena kusho ukuthi ngempela iyabheda ngoba ingilosi ikhuluma kanje ngayo hayi ukuthi mhlawumbe ngiyifunde eBhayibhelini I just look at ingilosi even indlela egqoke ngayo ngithi ezulwini igqoka kanje ngoba ezulwini usazokuthola ungangeni khona ngendlela ogqoke ngayo indlela nje egqoke ngayo ibaleke ngayo ungalokothi uthi umNazaretha umuntu wesifazane ufaka ibhulu ungalokothi don't have excuses for that don't nengane yakho ungayifundisa ufake ibhuluku intombazana uma ufuna ukuya ezulwini ngoba ezulwini ibhuluku lomuntu wesifazane lenyanya ngoba uNkulunkulu uyalenyanya ukubhalile phansi ukuthi umuntu wesilisa akayoyifaka into umuntu wesifazane nomuntu wesifazane akayoyifaka into yesilisa angigcini ngokuyifunda eBhayibhelini ngiyibuka kuingilosi ukuthi ingilosi yona ithini ngalento iyenyanya kanjani lento ngibuka ingilosi manje angisagcini ngokufunda eBhayibhelini kodwa ngibuka lo muntu othunyelwe kimi ukuthi uthini. So it's my warning. Amantu abafuna ukuya ezulwini bengawafaki amabhlukwe bengabantu besifazane ngoba ngeke bengene ezulwini. Ngeke bengene. Njoba hlala nengilosi nje. Ingilosi into engiyaziyo yayo ubuso nezandla. Uphela. Ngazi ubuso bayo ngazi izandla zayo kodwa angize ngayibona izitho zayo angize ngayibona ngisho inyawo zayo ngoba ifaka ingubo ende eyenza ukuthi ungakwazi ukuyibona izitho zayo ungakwazi ukuyibona izandla zayo inyawo zayo angizazi inyawo zendisi ngazi kuphela izandla bese ngibona ubuso ekhanda ayishuquli kodwa iyamboza so you are able to see ukuthi inwele ezinkulu zinjani ayishuquli iyamboza emzimbeni sigqokile ifaka inansuku enkulu ezokwenza ukuthi ungakwazi ukubona umzimba wakho ukuthi njani Yesu ngakwa ungayibona intamo uyayibona ubuso uyibona izandla and it is there. Ayuveza umzimba wakho. So mangikhuluma ngokuthi ezulwini igqoka kanjani ngibuka lo muntu olethwe lapha kithi ukuthi ugqoka kanjani ngilalela ukukhuluma kwakhe ukuthi lento lena abantu abayenzayo isicefe kanjani inkinga kanjani ezulwini Ungalokothi uthi umuntu wesifazane ufuna ungena ezulwini bese ufaka ibhulu ngoba ngeke ungene uyothi usuwenze yonke into bese kuthiwa ungwapi lo Now uyoyibonela ukuthi I'm not fit to be here uyibonela Manje kuyinto eyisho ukuthi ungafika ukholwe bese ezulwini uxoshelwa ibhuluku. Uxoshelwa ibhuluku. Ngakho-ke ungazami ukuthi uma ngabe ukholiwe bese uba nama excuses ezinto enganamsebenzi ngoba izulu liyinto enkulu. Ukungena ezulwini akusiyona into elula. Ngoba izulu linto enhle uyabona is number 1 ye life izulu
ngakho-ke into enhle ayitholwa kalula uyabona njena baningi abantu emhlabeni kodwa abancane kabi abantu abafike ema-university ngoba ukufunda kulula ukufunda esikoleni ngagcina ngimatric kodwa sengigcine ngimatric angaze ngize university campus kodwa ngangiye ngisebenze ngingathi kushayiswa igenge engangami ihamba iyodansa ngangiseduze kwase-University of Ezulwini mina ngithathe iy'ncwadi zami zaselokhu zakwayonisa ngifunde ngenkathi abantu bejabula ngiyafunda naze ngagcina ngiphasa kwayonisa uhulumeni wanginikeza ilokhuza imali kwathiwa angifunde e-University of Ezulwini ngafunda ngangisebenza emini uma ngabe kuba namaklasi ngiphume lapha emsebenzini ngoba kuseduze wedlangezwa la ngangisebenza khona ngihambe ngiyo-attend amaklasi ngibuye ngizosebenza ngifunda kanjalo angizange ayeke ukusebenza ngangiye ngihambe ngiye laphana e-University ongoye ngifike ngifunde khona ngiyazi ukuthi kufanele liphi iklasi uma ngiqeda iklasi ngibuye ngizosebenza ntambama ngenkathi ide ngihamba iyoyijabulisa ngihlele ey'ncwadini. It's not an easy thing. Why? Because ukufunda kubalulekile. And at the end ngagcina ngingumshushisi ngagcina ngiyimantshi ngagcina ngiyo yonke into angaze ngihluphekele umsebenzi because leyo nto nganginelokhuza ngine-vision yayo but i-vision kunge-vision yasemhlabeni kodwa nje ukufunda akulula. That's why abantu abaningi bengafundile. Hhayi ngoba iningi labantu abafundile ngoba beswele imali, abafundile ngoba ukufunda kungelula. Angiphathi kudokotela njengoba sinodokotela ababili ngoba angeke kube udokotela kalula. So nasezulwini kunjalo, ngeke ufike ezulwini kalula ngoba izulu into enhle and therefore kuzofika ezulwini kufanele kube khona into oyithathayo elifini yakho ukuthi lokhu ngiyakuyeka, lokhu ngiyakuyeka, ngihamba ngalokhu, lokhu ngiyakuyeka, ukuthi abantu bathi nginjani ngithatha lokhu. Yona ndlela le yasezulwini. Awukwazi ukuthi usezulwini ufuna ukuya ezulwini ubuye uzenzele into oyithandayo la emhlabeni uthi hayi ngifuna ukuthi ngifake ibhlokwe ngibone izinqe zami ukuthi zinjani. Ezulwini umuntu wesifazane akabona izinto, akabona nezinto. Ezulwini kunjalo. Umuntu wesifazane akayikhange ngezinto, akayikhange ngezinto, akayikhange ngani. No, not ezulwini. Ngakho lama ufuna ukuya ezulwini, forget about that thing. Abanye abantu bebe ngongqingile, bese ngongqingile bese beqhamukanele lama excuses athini, hayi ngidaliwe, hayi ucabanga ukuthi uNkulunkulu wayengakwazi ukuthi udaliwe mayebe ukuthi akafuna ukuthi umuntu wesilisa elale nomuntu wesilisa. Wayengakwazi lokho uNkulunkulu. Uma udaliwe musa ukuba uthi go for sex. Hlala nje. Sibone ukudalwa kakho ke ngeke uNkulunkulu ekujezisela ukuthi ufana nomuntu wesifazane nowesilisa. Kodwa ukujezisela ukuthi ulale nomuntu wesilisa uyini ngowesilisa. Kodwa ngeke ukujezisela ukuthi hayi wakheke njengomuntu wesifazane, hayi ke usuthola icala enjalo, hayi wakheke njengomuntu wesilisa bese uthola icala enjalo. Akusho ukuthi ngoba wakheke njengomuntu wesifazane sekufanele ukuthi ulale nomuntu wesilisa ongowesifazane. Uzoyenza esihogweni. So abantu abakholiwe bengabana ama-excuse ukuthi hayi ngidaliwe. No, udlala ngesikhathi. Udlala ngesikhathi.
ngibe manje isikhathi esiningi lapha nenkantolo ufunda izinto eziningi khona abantu okuthiwa ama-kleptomaniac i-kleptomaniac umuntu nje othi mayefika nje evele ezothiwa kuvele uthi akantshontshe entshontshe i-kleptomaniac akazenzi uyantshontsha kodwa uyaboshwa khona ama-sadist umuntu ojabulelela nje ukuhlupha umuntu nje enjoy ukuhlupha nje umuntu mhlawumbe uganwe umuntu wesifazane oyisadist noma uganwe indoda uyindoda umuntu wesifazane uganwe indoda esadist umuntu oenjoy ukuhlupha nje bese bakhona ama-psychopaths umuntu oenjoy ukubulala leho ekuthiwa ama-serial killers yabo umuntu ephume ehambe eyohlala ehlathini ehlalela ukubulala abantu he's a psychopath, he's a serial killer. Wathi mase efike enkantolo kwemijaji lathi no ukuthi uyi-psychopath akusho ukuthi awuzomnquma makufanele ukuthi unquma ngoba uma ngabe ngisho ibhubesi imali selibulela umuntu liyadutshula ngaphandle kwalokho lohlala kwezulu. I-psychopath umuntu obulalayo and oku-enjoya ukubulala kodwa kusho ukuthi ngoba uya-enjoya ukubulala sekufanele ukuthi engafakwe icala ngalokho cha. Omunye wabuya lapho wabulala unkosikazi wakhe watholakala edlala ngamathumbu akhe. Psychopath. Abanye khona abanye abantu abangakwazi ukuyibamba ukudlengula. Mayibona umuntu wesifazane njena kufanele ukuthi elale naye ngenkani. Leyo nto leyo it is irresistible. Akakwazi ukubenza njani. Khona abantu abadlengula ngendlela ukuthi abanayo indlela badaleke kanjalo. Kodwa lokho sekuchaza ukuthi uma udlengula umuntu wesifazane azokuboshwa ngoba unesifo sokudlengula. So ma unesifo sokuthanda ukulala nabantu besilisa umuntu wesilisa uNkulunkulu uzokuyekelana. Ngakho-ke ningathi mangabe senza izono bese siyixolela bese sicabanga ukuthi ezulwini kuzohamba ngendlela thina esicabanga ngayo. Cha, akunjalo. Izulu indawo enhle ngendlela esimangaliso and therefore uma ngabe ufuna ukuya khona zikhiphe zitshinge zonke ezinye izinto usale nalento efuna uNkulunkulu because in life in heaven life ongeke uyiqhathanise ne-life yala emhlabeni. Ngeke uyiqhathanise. Uma ngabe ukhonza uNkulunkulu kunikeza yonke into oyithandayo ngendlela ongeke uyiloko. Futhi alikhe izulu elifana nezulu likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Alikho izulu elifana nezulu likaJehova. Kodwa lana amanye amazulu angabukeka eyinto enhle. Kodwa agcina eyinto enhle engqondweni yakho. Mase uthi edlula kulo mhlaba ebe inkinga. Aba inkinga. Ngakho-ke uma nila yazani ukuthi anizile nje uzosonda kodwa nifuna indlela eya ezulwini. Akukho ngisifuna. Ngohamba umhlaba wonke awusoze waba nendawo enoNkulunkulu emhlabeni njengaleli bandla kaManazarete.
Amanazetha amaningi asayilahla leyo nto kwakunjalo ngey'khathi ey'phambili kodwa njengamanje na kuthunywe thina ukuthi sizofuna abantu abayezulwini kuthunywe thina kuthunywe thina kwethenjwe thina sibhekiwe ezulwini sibhekiwe ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba akhe umbuso wezulu ngathi washo njalo babilana wathi ma uNkulunkulu efuna ukwakha amaNazaretha wathuma uShembe wakha amaNazaretha ngoShembe nathi njengamanje na uNkulunkulu ethembe thina ukuthi ngathi baningi abantu abayongena ezulwini ngathi ngakho-ke we need ukuthi sizinikele kulento ukuthi abantu bayasithuka ukuthi kwenzani kodwa kufanele ingqondo yenu ibe ngaphezulu kwengqondo yabantu basemhlabeni ibe ngaphezulu Osi
enye into engifisa ukuba ngiyigcizelele akubona ukufaka amabhluku kuphela
abantu besifazane bakuleli bandla bengayifaki lezi inwele ezithengwa kwezizizwe ngoba nazo zizobasa esifobeni. Abantu besifazane bakuleli bandla bengazifaki lezi nzipho ezifana nenzipho zotikolosha. Nalamashiya athengwayo. Na yonke lemkhuba ungayenzi mawuleli bandla ngoba ngeke ungene ezulwini usukholiwe wenza yonke into. Kodwa lezi zinto ayifuneke ezulwini. Uma ngithi ayifuneke ezulwini angikucabangi lokho ngisho ngoba hleli umuntu wasezulwini oyayikhulume ngazo ukuthi zisinengiso kangakanani uNkulunkulu. Ngakho ke asibe ngcwele ngokuba uJehova esiya kuye nesihlala naye ungcwele. Usihluka usikhethile ukuba usikhethile kwabanye abantu ukuba sibe ngabakhe. Ngakho ke asibe ngabakhe ngayo yonke indlela. Amen. Masithandaze. Masibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe, Mdali wezulu nomhlaba, sibonga umsa wakho nothando lwakho. Wena Nkosi osimemile ukuba size kuwe sizokudumisa noma Nkosi kumakhaza lina. Kepha Nkosi usivumele Nkosi ukuba size kuwe sizokudumisa. Sicela ke Nkosi ukuba amagama ethu uwabhale Nkosi encwadini yasezulwini yaziwa nguwena. Ungasishiyi Nkosi, usivikele Nkosi nasesithendeni. Siyacela Nkosi ukuba umoya wakho wehlele kithi. Usiphe Nkosi ukukholwa kweqiniso. Usiphe Nkosi ukukholwa uzosenza singene ezulwini. Konke lokhu Nkosi sicela ngelakho igama manje phakade. Amen. Amen.